Nĩ ngatho cia mwanya mwĩrĩru wa KIHEO gũkorwo kinyitana na ithuĩ mweri mũcua mwĩhoko wakwa atĩ mambura maya ma kũririkana na gũkũngũĩra gũkona kũriũka kwa Jesu Kristo maragũtwarithia na njĩra njagĩrĩru ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa KIHEO Kabiru thaa ĩmwe nĩ njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru na no mũthĩ tũtikĩrĩ na mũtwathĩri na njĩra ya ciĩko agĩtagwo Wambui wa Gaku na tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ nĩ atĩ kĩama kĩa ODM rĩu kĩrakiuga nĩ gĩbatiĩ kuongererwo mahinya ona makĩria kuma thirikari nene na kũringana na Gladys Wanga akiugĩte nĩ wega arũmĩrĩri a kĩama gĩkĩ gũkorwo gĩkĩhe hinya makĩria kĩama gĩkĩ nĩguo gwakinya mwaka ũkĩte makorwo makĩongererwo hinya ona makĩria na hĩndĩ ĩrĩa mbere ya Raila Odinga akuĩte nĩ makorirwo magĩkĩranĩra ngirimiti na President William Ruto. Wale ambao wana kura wachukue kura. Wale ambao wana ID wachukue ID, kwa sababu kuchukua kura za Western na kura za mkoa wa Nyanza, we have a minimum of 2 million votes, new voters hapa Western na mkoa wa Nyanza. Na ukiweka kura zile zote Western region na mkoa wa Nyanza, we are capable of registering and making sure that we deliver over 6 million votes kwa broad-based government. Na hiyo inatupatia nguvu wakati tunaanza mazungumzo na chama cha UDA. Mwaka ujao tukitengeneza serikali, itakuwa ni serikali ambayo tuko ndani hapo. Na mimi najiunga na party leader wetu. Vile alisema ya kwamba hii serikali ya broad-based tuliingilia kwa dirisha. Lakini serikali ya mwaka ujao tutapita kwa mlango. Kwa sababu sisi ndio tunaenda kutengeneza serikali. Mnataka power, mtaki power. Sisi tunaingia katika mazungumzo. Lakini ile jambo ambayo lazima ieleweke ni kwamba hatuwezi wachilia viti ambazo tuko nazo kama chama cha ODM. Tutashikilia hizo viti. Na mahali ambayo ni area ya ODM itabaki area ya ODM. Na tukiingia katika mazungumzo tutaingia kama equal partners. Kwa sababu chama cha chungwa nimesema ndio chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of Limpopo. Kuna wanachungwa kutoka Vanga Kwale hadi Todonyang Turukana. Kutoka Tana River hadi Busia border. Kutoka Namanga hadi Nyatike Wothorum. Kwa hivyo tukiingia katika mazungumzo tunaingia kama equal partners na tutazungumza kama vile viti vyetu lazima tubaki navyo. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ kambĩini ya Niko Kadi ironekana kwambia gũciara matunda ona makĩria mwena wa ũthaya gũkũ nĩ kaunti ya Nyeri kũrĩa ayuthi macũngĩrĩirio kana magucĩrĩirio makĩria kwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Kaunti ya Nyeri kũratanywo kwandĩkithio aikia a kura erũ 9,000. Tunafanya roadshow ambayo tunaita Niko Kadi Udhaya Edition, Niko Kadi Roadshow Udhaya Edition. Na sana leo tunataka kuachieve 2 main objectives. Tunataka tuwahimize vijana ya kwamba wajitokeze, wajisajili kama wapigaji kura, na ndio maana tunasema Niko Kadi. Niko Kadi ni vuguvugu ama ni movement ambayo imetokelezea na vijana na millennials, na kila mtu anajitokeza kusema kwamba pia mimi 2027 nitaparticipate, nitajisajili, nitajiandikisha kama mpigaji kura. Ndio wale viongozi ambao hawafanyi kazi, wale viongozi ambao tulituma bunge, tulituma maofisi tofauti ambao hawatufanyii kazi vile inastahili, tunawapatia red card. Hiyo ndio meaning ya Niko Kadi. Na pia Niko Kadi ni kusema mimi nimejiandikisha na nimejisajili kama mpigaji kura. So tuko na furaha. Intention yetu ni kuzunguka Udhaya yote. Tuko na forwards hapa Udhaya. Tutaanza na Karema, tukuje Chinga, tuende Iriaine, tuende kule Mahiga. Tuwahimize vijana na kila mtu ya kwamba tujitokeze, tupige kura. Manake ni katiba, ni jukumu letu kikatiba kuparticipate in elections, to participate in electing the right leaders into office.
Nagwa thukuru wa airitu wa Sinaga guku ni mwena wa game sub county ya Yala ni matugite andu aria matehotete makiria mwena wa Malanga makiria maburaini maya ma Easter ni mubango utongorete ni murutani munene wa thukuru ucio ni Wemire Otieno akiuga ni wega andu makoro makirianira na aria matehotete. I'm saying that anything that comes within our lives, or anything we do, any activities, the season of politics and any other thing should not separate us from the love of Jesus Christ and the love to each another. We need to love because Jesus is love. As the Bible tells us that for so Jesus loved the world that he gave his, for God so loved the world that he gave his only Son Jesus Christ, that whoever believes in him may not get lost but may have life and have it in abundance. That our calling is love, our calling is peace, that we need to make peace with everybody as possible. Because without peace, even we cannot reach God, we cannot see God. So politics should not bring conflict. We need to reconcile through the offering of Jesus Christ as our sacrifice. We need to learn a very big lesson. And this lesson should not just be for a while, but it needs to be our life lesson through our Lord Jesus Christ. How he taught his disciples about being a servant. So I am challenging readers as we commemorate this season. Let us learn a lesson that will transform our lives. Not only transforming, but also improving our lifestyle, improving our lifestyle. Improve others' life by offering yourself as a leader. You offer what you have to touch lives, because lives need to be addressed, because people are living in a very pleasant life. They are almost in the despair condition. So we as the leaders, we need through this season to learn and to embrace that lesson and continue serving as servant. Let us not live as rulers. Let us not only enjoy the position alone. Let us not live in comfort zone. Let us come down as Jesus came down for us. So for the leaders, please, let us bury our difference and embrace peace, because that is the calling of the church. Gashoga muhera ru kana ripoti igemaine na fatiri wa kanitha wa EAPC mwena wa Nkubu Julius Nyaga kuria orete atati ukorwo makihudira ihinda riri ria mambura ma Easter kuhoya muhera gutungatira muingi uria ukoragwo ugiikara kundu kuria kuri na moritu maingi o ningi ni guteithia aria matehotete akiuga atongoria mabatie ukorwo andu a kwihotha gutungatira aria mamathurire. Ningi akiuga ati ni wega o ateti acio makoro makirumia thayo. Hekima iendelee, mambo mazuri tendeke, amani hiyo iendelee. Kila so mimi nataka kuwaomba katika makanisa yetu tuwe champions wa watu kuchukua vipande, because getting IDs is free, no payment, no conditions. Yes. Na mkitaka tushirikiane, nimeambia speaker wa assembly hapa na MCS wetu na viongozi wote, we step in, we can even support with some small resources ili watu wachukue vipande, watu wachukue kura, ili we make a difference. So hii itatusaidia.
kuna baba wangapi wanatembea na vijana wao siku hizi? Hakuna baba anatembea na mtoto yake kijana. Vijana wameachwa kivyao. Kwa sababu mama akiwa anapiga chakula na msichana, kijana akiingia weka nje. Ngojea chakula kwa meza. Si ni kweli? So sasa tuanze kuangalia pia maneno ya watoto. And I know that this government was formed on a Christian foundation. Yes. The church prayed for our president, and he made it despite all the odds. Some of us were there, that's when we saw mkono wa Bwana. Amen. Nikamweka kwa hiyo ofisi. Kwa hivyo tuendelee kumwombea. Hata Singapore anasema tunataka twende na yeye. Ucio kiuma Moses Wetangula kuria arakiuria atungatiri gukorwo makikiaritana kuria andu ethi makorwo makiakura ningi akiuga ati mwana wa kahi ndaratungatwo na njira iria yagirire kuona hinya wothe na maitho mothe merekeirio mwana wa kahi. Tutuko tugikiria oro hanini no ni turagicokereria na ripoti ingi. Ino ni station ya KIHEO TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na wĩigĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A ni ũtereva wa fikifiki na tuktuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D ni ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na smart driving license. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcia wabici-inĩ citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagĩra ũmemerekia mũthuranĩre. O muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 nginya thaa 4 cia rũcinĩ nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the King Lady thĩinĩ wa gĩthima rũcinĩ. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Wanjiru KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ, nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanĩra na Susan Waro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩkĩgoco. Iwe ni wenderea we kawira kau gaku o investiire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moka maguto ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na migwe ta njege
tatengera kwa Kimuma engineering system omerema kuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makona electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system ira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na sub panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo. Wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni metuongerenwa nyingi muno. Duka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao hau Nyandarua House ground floor. Duka yao yao area kuu Nyandarua House second floor room 204. Duka yao haria Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni haria Max Plaza kung'ethanĩra na Kasarani police station. Ona kana no macarie na thimu 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma engineering system. Twarie Ishaikuhi Mururumo mweru wa KIHEO TV. I see trees of green. Muturire wa o mundu oro wothe ni uvataraga muonere ungi wa maundu. I see them bloom for Thutha wa minora ya muthenya ni uvataire kuhuruka na kwirorera thenema cia gugucanjamura, thenema cia gutuma utheke wing'aurire. Wavatara guthuthirwo ngo na gwikirwo mwihoko. Nawe mwendi thenema cia haro ndutigitwo na thutha. Thenema cirongoreirie ng'ano cia ma. God's children are no longer for sale. Thenema cia ukristiano iria ungirorera muri hamwe na ciana. But when you find your identity in the one who created you, it will change your whole perspective. Ndu wa mwagoyu wiroragire KIHEO TV o muthenya kwambiriria thaa 4 cia utuku. Ukene ukenuke. What a wonderful world. Ino ni station ya KIHEO TV, kihumo kia witikiriku. Nĩ ngatho nĩ twarĩkia gũgĩcokereria oro rĩngĩ tũrike thĩinĩ wa mbĩtĩka cia mathako. Timu ya Macmillan Starlet kuma kũrĩa kaunti ya Nairobi yonete timu ya Iron Ladies FC Rũkũngũ thutha wa kũmarĩma mbaũ 5-4 na kũratana thĩinĩ wa mathako ma Bingwa Fest. Ona thengia wa timu ĩno ĩkorirwo kĩhoto kũheo penalties ndĩnakorwo ĩkĩhotana. Kusema ukweli Iron Ladies ni timu ambayo hatujaicheza na wao, but tunajua sisi venye tumejipanga. Tumeona game yao ya leo na tunafikiria pia sisi tutaweza kuwa washindi kesho. Game ya leo tumetoka draw 0-0 first half na second half, na tulikuwa tunacheza na hii timu ambayo inaitwa Shabab Ladies. Mechi imekuwa ngumu na tulikuwa tunaona upande zote wanatu attack tuna attack, lakini Mwenyezi Mungu ametujalia na tukaweza kuchukua ushindi kwa njia ya mapenalti.
na baada ya kuja hapa kuwakilisha Western Region imekuwa ni challenge kufika penye tumefika. Tuliwin game ya kwanza vizuri, game ya pili ikawa ni challenge, tukachapwa na Shabab Ladies, tukakuja tukatoa wenyeji wa mji Black Panthers kwa game ya tatu. So leo tulikuja kwa semis tukijua kwamba it's not going to be easy, na tukawa tunapambana na hii timu ambao pia ni wenyeji, walikuwa ndio co-host Murang'a Sparks. Haikuwa game rahisi, ijapokuwa tumewachapa bao moja, but it was a worthy opponent. Kwanza sisi tunaona kwamba kulingana ile mechi ambayo tumeona ikiwa inacheza, nafikiri tulishamaliza finali sisi. Hii inayokuja naona kidogo ni mteremko. Kwa hiyo tulikuwa na a very hard opponent, lakini tukaweza kumaliza game katika dakika za game. Ya pili pia ningeshukuru vijana kwa show mzuri ambao wameonyesha hapa. Wameonyesha ni kama sisi semifinal, ni kama group stage huko. Wamejitolea vizuri na vijana walikuwa wameamua hii ndio finali yao. Na nadhani sasa wamefika finali. Ningependa kuambia mashabiki kutoka kila mahali wakuje washabikie TBM kwa sababu TBM wametoka mbali sana na wamekuja kukonka hapa Meru. Hatukire doge twikirire gaturumo hao gatho ni unyitaniri waku gutucagura gutoshesheni no hurani gututegera matu nitago irimwa Wanjiru mutwathiriri na njira ciiko agakiuma mundu gwitwo wa Bui wa Gaku na ni gatho kuri ari othe matigirira mohoro maya ni maukinya na njira igwete na gikiuga happy birthday to Paul Njoroge akoragwe camera person wakwa ni gatho tucemanie muthenya ungi.